heng te hi Khawvela Engine siam chua to zinga chuan an la lian ber thren ka te phei chu in chhong li ai po sang le Boeing 747 thlona pum ai rit ani ba kha in sing ni vel chom thei power an siam chuak thei bok Caterpillar C175 twin tree atang hian bulian than taila Caterpillar 797 haul truck hi chu kan retoin arinom mining na an mang bera he truck san zong hi in chong ni le chan ve vel ani eti khopalir thei lian hi engtin nge an tlantir thei zok itimai thei Caterpillar C175 twin tree engine mangin an tlantira Khawvela mining haul truck engine a chuan alien ber horsepower sanga zaruk som thum thlengin ape chuak theya alen zong hi meter ni point pathum ni in a sei zong hi meter ruk point paruk ani kg sing ni sang thum zali chuanga rit ani poka hei hi T-Rex pathum ri zong bel khom nen hian ain tluk vel C175 twin tree engine hi 105.8 liter 4-stroke water cooled biodiesel mang ania cast iron atanga siam single block le steel atanga siam crankshaft te amang mining truck anor khal thei chu soilo cylinder somni mang he engine hian thil dang po alati thea generator atan man ani chuan electric hi megawatt li thlengin asiam chuak thei bok in zathum somnga veli chu a chom thei ni in an soya eti lai hian kan la soi tur ho zinga chuan he C175 twin tree engine hi chu ate ber alani thung adota chuan big boy 4014 hi an bi chiang lenga tunlai electric train te ho hi an changkangin chakviau to ma se an malama mi steam le diesel mang te ho nen kha chuan in pui hlei tak an neringot heng classic engine thren ka te chu an lian hlea big boys tia an kho train Union Pacific 4000 series hi rail engine zinga chuan alien ber big boys 4014 hi tuna po an namang renga he engine hi meter somli aya sei hlek nin kejin nga sangriat setarit ani boka hei hi Statue of Liberty paliri zong bel khom nen hian an tluk vel he engine mang tur hi chuan lungal thei keji sing hi sanga zali angai ba ka 2 liter singkwa sangli zaruk zet ama model bok he engine hi alien viewe tilo chuan darkar khata kilometer za som pani point paruk seta chakin alim thea power apek chu anem em awang hian bungrorit tak tak phonnan an mang train tuna kan hu me khi GE9X ania Khawvela commercial jet engine zinga chuan alien ber ni in achak ber bok he engine hi General Electric Aviation ko chuak ania Boeing thlona 777 engine tur ani amalam fen he hol tlanga meter thum point panga alien ania a engine pumpui hi Boeing 737 bodylen zong nen hian ain tiat vel fan blade hi som paruk mangin tashui chakna apek chua truss hi paun nuai khat zet ania mishing masaber khovel hel kulpuina na an man sois rocket chak song kha atluk deuh tho he engine hi lian viau ma se amel enang hi anilova apart tren khathi chu 3D print manga siam ani carbon fiber ani awangin an khautra ema titanium ai hian azang zok bok GE9X hian ama jet engine record lian ber G90 115B ni na hi alo chu to he engine hi chu te deuh lakin hol tlanga meter thum point pani ani thung eti lai hian power apek chu hi aturu lea he engine pakhat power plant da an man chuan megawatt somruk panga zeta tam power pechuakin chenna in singruk sanga vel zeti chu duang thalin achom thei adot lea chuan MYSC 16.0 242 hi kan en leanga aming hi chutianga lar niloma se Khawvela wind turbine lian bernin min yang smart energy ku chuak ani he wind turbine hian thli le typhoon mangte in energy hi asiam chuak theya alian thle bok meter zani somruk palia sang ni in a blade pakhat hi meter za som pariata sei ania Airbus A380i hian a sei zok blade a virzonga a bialam len zong
rotor diameter hi holtlanga meter zani somli pani ania an virzonga boruwa ka chem zau zong sweep area hi football field paruk ai hian alian jok bok MYSE 16 pakhat ringot hian kumkhata electric megawatt singriat set asiam chok thea chen na in sing ni chuang hi chu tuang thalin achom theidon prototype hi kumina anin chin potanga na kumlai hol atangin sumdon na commercial lama anmang chanang wind turbine man mek zinga alian pol tak pakhat he yan bi chiang le taila General Electric siam Haliet X14 megawatt he company siam wind turbine na thok mek zinga chuan power siam chuak nem thei ber ania e wind turbine prototype ma saber he kumsang ni somni pakhat khan Netherlands a khwan anlo bun to atot le a chuan Rocketdyne F1 he kan bi chiang lenga Rocketdyne F1 he nozzle pakhat mang liquid filled rocket engine zinga chuan alien ber le chak ber ani kumsang kan zakua somnga pasaria siam ania nasaina thalon nana anman Saturn 5 rocket kha heng F1 engine pangatang khom hian an thlo chopui he engine lian tak he metar nga point pasaria sang metar thum point parukalian le keji sang riat zalia rit ani poka lunch petatang thlok chuak turin thasui chakna trust hi pangmak ta duai khat point panga set ape chuak thalon nana anman heng F1 engine pangatang khom te hian le tanga kilometer singa sang sari zakua sang thlengin an nor chawa nan tho chung hian second khat dana liquid oxygen le kerosene fill te hi metric ton song panga chung zet akang ralman tun thleng po hian F1 engine tluk tu hi alom lova ti lai hian solid rocket engine chak berber kan soidon chuan China siam chua rocket engine hi Khawvela tashui chakna trust pe chuak nember ani he booster engine hi holtlanga metar thum point panga lian ni in chakna thashui ape chu san ber trust hi ton zanga zet akai solid rocket engine te hi energy sang tak gunpowder mga siam ania engine na ringot po alo tingin China chuan nakin loka hei hi lunch tak taka lamhan thei anin beisei atop bera chuan Vadzilla RT Flex 96C hi kan bi chiang lenga he engine hi Vadzilla Corporation siam ni in Khawvela engine lian ber le chak ber ani bok container purchi ho long lian tak tak norkal tu ania container singkhat sang ruk chuang phur thei chi ho longa te he engine hi anmang he engine lenzia hi maketi sokang ton sang ni zathum zetarit ania meter somni pasari seile meter som pathum point panga sang ani bok in chong li san song nen hian ai nang vela he engine a hian machine kalkwal na tur leilon le elevator te om kim vek hi baka he engine en kultur big engineer te hi ati min anom boka anni hian 24/7 chung chumlo chatlova na tho theinan he engine hi anvil top ani a crankshaft ringot po hi ton zathumarit ania piston pakhat hi ton nga point paliarit ni in cylinder som pali le turbocharged two stroke diesel engine anei bok Khawvela engine chak ber ania RPM za pania horsepower nuai khat sangriat zakwa somni pechuak thein container long hi not somni pasaria chakin anorkal thei kilometer angjong chuan darkar khata kilometer somnga vela chakin akal thei ti na ani chu engine lian le chak tak tak dang te hi anloma an mani huang chung category B ka te hi chuan a ber an ni vek entirnan CM884WS 150 te hi Khawvela diesel engine a chuan alien bera tin Lycoming XRR 7755 po hi piston mang thlona engine zinga chuan alien ber bok ole khang te kha Khawvela engine lian ber ber te chu ania a ing hinge puiti ber comment na lama khan ilo sei ve don nia